Ewo Yesu dim. Oh, good morning. Me pa cho hwan die. Yo, Sandra ya no ama woni so kakra ma me why? Me too. I ain't you. And I'm saying that come by your team at the time because I quite remember to hospital. You get it here, and I'm a little cool, little ma, the hungry city, you can 200, and you're my man, 1 It's not to be a phone pie, uncle of mine. You can not walk around and be a uncle of mine. My friend, and I'm saying we don't try and I'm at the man. Just as Siciano, Ukwa Jumamwa. Wunya time, what did it? Then be uncle of mine. And near Mano, I can't in a mano. Cecilia, Wunya crowd to be more be up. Stay uncle of mine. If you can pass it, it is young family. Oh, we young couple. We did it, I didn't get through. I see get through. My son is a crappy here. No, buy your secret. Young Congo Jessica or Malamo, near Jeffrey Yamewa. Sicana Jutas was say no, or Yanitia. We see, so part a dear we all, Miniaba. Remember, Ghana, what to say. Nyamia small kaino. Say Sicana Juta and Diano. I see any. That's right. That would name Yamia home. Sicana Juta, or Sicana Juta, or Noasa for Raditia. And to all say, Utu Sana Mon, or Chubi. And I'll be anywhere we are saying, I come at dancing Yami. Say Yamin to me, God can command somebody and no pay us a studio, Kocho Mahini 1 billion. Why, yeah, and won't turn that. I can't console the bank many veg. Good morning. Hello, good morning. Pacho Henry. If I share friend and you, I make a free fantastic. And you are my one no pay. If I tell me, I won't change. Now, let me see. Let me see, let me up. And so, since Miss Cathy, quite boy the maid. Now, me and John. Na me antom no hoye Cecilia na me adoma na ye Sompa Akyedie ni bi na me ka ho amen you wa adoma na de bi ye kwekwa ise ya amen na me shiro amen na me shiro onyo kete bebre amen na me shiro bebre na me shiro so Wafa open hello hey 0598 we ba just so part there na mo fan to TV no so why 0598 559-802 0598 559-802 0598 559-802. Okay. Before say we there when ya. Hello, good morning. Hello. Yes, my dear. Good morning. Morning, my dear. Amen. Amen. What's my week? And I'm afraid. And I can't say, Sompa Akyedie. Maybe the same can be babbage. You can be. Oh. I mean, I'm going to say, meaning so. Sometimes I know play crime about voice. Oh my, I miss. Nyamia one shame. Hey, oh my dear, change. PK, yeah, me name the voice, no come, boy. Emma man sent ye.
o se nyame on konkro catch yourself finance paye na me say ni so ma ni me twa me di na me dibi ni so na me say me person na ko ye bibi o ma do abo dia ni so na me so baye abaya mo me na my fix it means I'm going to 3 days and it turns in I'm free and it's Thursday and I'm a question this can and yeah me ni aba ya me be ka o man na dia na me ya de say me man papa na me ni me jaye no me dia tu na ni mu say me pesika ya ejuma o man na kasa o se sika na male na dana me be send this scandal now only me di 3 days at my pressure because you see me share person so one main clear me person me on first kind of money but you don't first kind of money enti adana me send this Thursday no promo na send it can be a mess ka me be ko mo and my friend me say me no krum she do stuff like that you be do friend of friend and I'm be do say me ya we are not friend and I'm smart you know what no so as me say my sending to come when I see that me I send you 20,000. Hey, macabra sotolobrosa. Oh my 20,000. 20,000. Nini aba? When I can't I show. Nini aba train. Sika say now send it. I send 20 CDs. 20 CDs. 20 CDs. Ena bema wonu what kasa so much ka wo fi. Na my kasa over here. Enra now what you was send us say 20,000. 20,000. And was this kind of grand soin? I was here showing what I did the other coming up press. I remind there was a pressure. Sound of our father standing after a very young woman. Now, this is so Mr. Film. September moon, you know, be a command card of Wama. And you will be also the woman, so we will be a woman. Same day, which is a pastor or mamma. 500 5 million. Oh my God, I'm not now. Go for 1 year, okay, watch it. Amen. Now, once I knew more. I know you must have been okay. But me friend and couple say, woman, and only me blood for you, person. Me person, I never said, woman, no money, baby. Now, Radia, we are the Akano. Fire Seda. Ha. Ah, God Almighty. Hello. Hello. Beba Chowani. The pastor of Kwame Mekasate Abreka Johnson. Kwame Mamintio. My dear friend, you didn't be a 2 million and you can my 20 cities. Hey? Abana, Menai, Mintimin, say. Kwame found Sato 9 or so. In Exodus 15:26, Mose woman tosum yenu etre dunum chemwa duonu sia. Erade say many radia me saw yade. Ose ne man tampia ne sa yade. Enano pay bi jira wo sorry etumi so. Ewo Yesu Kristo dimo ene won kunkun tumi so se bibi biara e won nanum se MPA in the name of Jesus. Se kwame etu anamo ade bibi bebu okrani. Asafo wade jira won so na pai ogie ne fa hodie ene ayaresama no nipadua. Onan no enne ennante wo Yesu dimo. Amen. 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 Thank you, man. Yes, my brother. Meka esi na me nyam se enfine enkopum bosumi ya wie so ma mitimi nanti a esi nyame bose mes nyame nanti abasidio ho e de 5 million aba be nyame ase that dey akase scan ho nti meni mu bia me ba be dia dance ye no ama mu nyina mo ho bi abi ya se men se nyina se kan pa se mi se ho Kwame woni nyame atonchia he will shock you. Oh, my me sole and Tanya de Brunia ya me disika 5 million ya me see anancha be video what ya be semonsa. Kwame wakop tonchia enchia untumi. God will Nyankopon defeat you krada.
They work by the close of day. Who sent you? What? Amen. Yamin Kaho. Aha. Hello, good morning. Good morning, brother. Pacho Wendy. Pacho Fema Sharif Kasafi Jabi. Asari Mami Tianope. Pacho last week, measure by office. Huh? Measure me pay donate 50 Ghana. And I'm there. I did to and then I've been put the issue back for car. Huh? Nah, Miss Renyame, the billionaire or Boamiro, said the main cat as him in the home funnel. Now, Namia, will you my yellow or Casa for so Boama be here to 2 years. I said that the Benameno. It been see that. My God. It been see that. Namia or do you juma? Oh, yes. Namia do you juma? Yamia, you what? And who say, and can't say business, there's a cannot say or Ghana. Oh, the home betono. Amen. Nyaji dear son, what on? With Titipa. Sana Mona or Tunane, Oma Ukraini, any single mother, any a Jankabia Didino. A radin share Emma Unyanen Naho, Emma wants to so near why you know. You call to testify just as my lady called and testify, just as a brand Freya. You didn't feel me and Sunny just within 1 month when you say no. Sana wants to be the dance. What? Amen. Good morning. Yes, sir. Pacho Wendy. Pacho, the friend will be. A job was Subaminti or no pay. Pacho, I can't send me. Mentio. BC over some Tayana Metio. Okay. I'm a yare. Let me get a fever 1 year. You probably not born me as I come and send me a man dear when I'm sending him this. My wallet 15 good years and so a Panama. But my 20 years is saying, I'm going to be said you on the current Bible. It is that. Exactly. Shadan Sidia Ebasono Nanya GD say. Se radia ya ma obi a onye nyame oyenyi mu won soso mrebeso ate obi de son ne obi de ye kina obi de on say duaba no kra no ye dua ebi ye na otwe ebi ye afe ebi ye bosome ba menim say enru afe onyame be na wanwade why nyame kan ho. Hello, good morning. Good morning, baby. Pacho hwani The Pacho is sunny Viga. It's a festival. Yo, Vida Maminti or no pay. Baby, Pacho, some parts of them and a people in the Baby, Pacho, yeah, that they give you a Buddha. But they say sometimes after the understanding, this customer or being called with the money. And Sunny, walking in the Wakoma Siano, as a for Radin and Samau, Ewo Yesu Dimo, Amen. We are singing better one dance, you know, Nation anymore. Why? God bless you. Hello, good morning. Hello, good morning, man. Pacho Hwani. Pacho, we are the Amaru. Eh, Amaru Canada, and Sonia, Amaru, the social dispensation. Amaru Mamintiu. Let's be dear. Tabra dance here, Banner. And I watch here, make you a woman. This time I found that you want to get the Uber so seed in the way, you know. The part of my age. Sika, Master Tinyano, what Jumemono. And if you say we fit about 20 years, we never be that. We never be that, or mine. We never be that. So, quite a fire, Yama, Madame Fuka, I'm a little too good. Whoa! And yes, I'm good for mine. And I'm a little good. And then we see me to talk. And you stop them and I'm a talk for your America. Amaru. Oh my. Na. Oh my, yes, I'm good for Amaru the weed smoker. And yet, and Yamia Shrano Amana Yanimo Yamno. And now also see the non so na fe no so no. Sikane Bama na obi ekwa biama uto gold maunia wadamfu be fa kwa abrochire.
People try on mine. Amaru nyame no am say or said that door special. On my you. Ha. Lazy. I'm not you. Fast that man nyame. Also testimony in the day. Hello, good morning. Morning, okay. But your hand ye. About your friend bought and look at the free taffy. What's in my intel? I'm going to shout now. I dance in the very third Java. Dina Milan Sompa Akyedie. That's right. I'm a teaching mission. The way I'm a family phone. If I never get another cities and my mom number. I'm a cap on the Mifasa Ushiramia. Ah, if you done a wedding, you're a taxi driver. If you done a wedding, like a pay Mifasa Ushiramia, if you get a dummy, you can want and chat here. I put my name in chat here to papa. My brother, Minia, I die lunch here, no, so okay, I'm a say. So we are sad, you were sick and pound some that. Yes, so many more than them, so won't quano. You may shock you. I said it here, me boy. We see you may shock you, will be your best idea. No, oh, so why, Quano? I am one a quiet. Down on my Abanti, I will see is a wood team here. You, and this is you, and this is, and come with Bobby, Fido, the Bobby here, and we send a mamma. As a Ukobo Fido. Oh my God. I first wish I'm a secure baby. Uncle, I don't count on me. Yamin Council. Michelle, when you I did a food for I have not and that's something. It is in part of them. So I'm in it. That's it. I was 3. What's that? I talked to one of our dancers the other day. What's that? I was 3. Oh, yeah, a day. I was 3 years. Sunday, Akyedie. Let me add rain say. Any bosumio. Any bosumio. If you me and son, I'm up our if you me and son. Now, so that man, and you don't go to need to and I'm what is the kind of to a body of Russo? Now, Bompire. The Bompire, me do you wish I make 4 weeks. Very and instead, and I'm not saying that I the advantage because I told everything. I didn't know my name. That and when I brain insane. About the hospital, I saw him. My mother check. Macalabro Ziataba. That seed will remain until the 9th month. Saya funo betra kopembo so menkron na obenwa fa ne ho afa ne ba e de asewrade animonyam amen amen kache oba do se mo nsuro hwe onfa digye enkura kwara no na bo so menkron duru a onyame so be stre na asomdiem amen amen good morning hello Pastor, good morning. Morning, sir. When you? Pastor, I'm from Kasasha to Sukui. Yo, Isaac, mami tiano pay. Pastor, would you maybe make it a woman? Glory to God. There's some patch of the younger than a bus and Pahono. Number and this is the draw, none and Amadia could be our bonfire on the money. Fabra, why, Minia? Pastor, I'm here to my channel. Make sure I name the why. Good morning, Oman. Yes, sir. Pastor, you're from me, Joe, me, Fifi, Yancy. Joe, Mammy, Tiwano pay. Oman, the Kaka, I can say, now, you never do Hana and Jimmy. Huh? Now, a year
Sompa Akyedie Amoye. Na say I want to check Sibia ba me na me so. Couple di di kwani bi ni ho. E di na my wife want to maybe. Na me imagine say me de beba. Ti me fa ka bi so fo na me fa from kura bi si mo ho no mo waso ame. Na me de ba ma we first ho no. Na aduma me yeso me Tyler. Me ti me aka say me start aduma no. Me nya aduma kese da. Na me moment that me did adene ba you know. Adia chin here within after 3 days time. In the movie contract case. Yeah. Glory to God. Oh my, so now we are my prayer for me fremo. So the say ma. I say the bushwa me here juma. What we need contract kesiye. Kesiye oh my. Wow, we start Tyler juma unya san contract ni bida. Ni bida. Now do fee say eye dientra. Eye san to manwa. Wo de bre say emfama mobroni ana okunani binti. 26 akwancho na ye kwakotu osofo yenim akwancho no mu asem no osofo 2025 na mo ya wiremo enipa ko osofo mu amayofo a omu omu bibi omu kutatumi emu asofo emu esikafo emu nkwada emeburu ko ni papi so adane ya afo gudem etene me no kasafa emfaso dia say ye afenu kwa wiye ye kohwe won na omo ho kire won omo amane na faso dia ben na ebenya mame no chance was Psalm 41 verse 1 to 3 Psalm 41 and na mo kenkan na be contentem amaye Psalm 41 verse 1 to 3 ye wia na de na aka na hyeruade nsa abom paye se bronya bebi onam nyina osofo se e wobati ye se apoezi obi se poison anya ni nyina na se kura na osofo ye de wudro bi kogu aduane mu nipa ni pie so nim se oba azuka ana se ye musofo bi na opa no de wudro na afa ne nsem enti ochiawa ebia wo no wo be fa nsuo bi anu ma honhoro nsa enti no ubi ensuo so na poison anya ebi kura na upio se obi a top drink bi anom enti ubi ensuo wa honhoro nsa no na poison aka Jesus eju hu baby bi a poison fi bai enti afu we mo honhoro mo nsa mo pia bonti a o chia nipa lete e wasa yanya na sabro nyina no so we so ya itasama me de bra hwefo na tiefo o chia nipa san honhoro nsa o chia honhoro. Hallelujah. Amen. Etie corona bro nya ye fa corona mra no enye adwuma COVID-19 mra no na ye woni ma bi wo ho a osofo enye mpaibo ya hwe yi ene da ho etie ntie nyankopɔ asem enhyira ne de odwene mobroni ho enhyira ne de odwene mobroni ho awurade begye no daboni mu osofo sa wate eti daboni ni bi ne se osofo jabia to ufie wo de ka nam na anya ka na anya ye friend say koba pai osofo wo top speed na sama soto eno na otiema eno na ya wo kasa wo hu de ye aka ni gina dabo ni mawrade na gina ma se wa adwene mobroni bi ho no omo nipa bi aye na adwene so ba bedi ubone no na osofo na wahia nyame ama obofo bi abepio Jesus eno na so bejo dabo ni yade bi aka wanajo na uhu obompa se wrade jemi na wrade ajo ye du ko du hospital fidie nyina kire se ye nim de ye wo ye hu yade no na nyame ajo wa free yade osofo to ase o se wrade be hwe ne so na wa ma no enkwa na wrade ba ma se ni pakro no nkwa na wa hyira na asase so na be hyira na asase so na onyino nhye na tamfo opono no ni nhye na tamfo openensa awurade be wo wano yade mpa awurade be wo wano yade mpa so na yade o yale da ho na yade o yare da ho nyina wo dane mane sini yie oh hallelujah amen ejosofo afia ekwa ko wure mu no nyankopɔ kasa kyerɛ ense enhyira ni onipa odwere mobroni ho obi oyɛ janka obi oyɛ kunani obi oyɛ wisia abronya ye wonyanka fi ahodo obekɔ no osofo nkura esum ho no osofo ya wure ho sem o mamenti aso papa ntiase kunani bi to mantem kunani bi Christmas ya manfo oni bi osofo atu ne ho prum na osu
and they won't be brave, but ye be a number not come ya share go. And ye dress out for no. Yankopo say, yes, sir, that hear them. Or so that Yarian person. Our hospital, Nepa, ya catch ourselves. Where your kidney, who kidney meaning in our say, who live an in our say, Wakuma now, Hono, Tokrobia bedown, or says Sab Bedano, or Bejo. Yes. It's what you did, Yankopo, as I'm not hallelujah. Or so Bejo, they hear them. Na why day and also was about to say what town for 20 on you more also on you more town for that and you have no currency and what she near my old Desica call mammy ho or they call papa ho or they call me no more a bit so kai one friends will get friends friend no also for 80 years kind of couple young canning young couple with Siano also for America as a mature Yameba Bibi and Yankopo Nakoma Wapa can Exodus chapter 22 verse 22 and 23 Yankopo will be Bibi and Nakoma also say now you can Psalm 132 verse 15 was a moon share oba kunafo na wisia biara so oba kunani anase wisia biara so mamon hye ne so sa wo hye won so na osu frɛ me a tie na metie won so na mabufuo ano ayɛ den na meden krante makumo ɔsɔ feso ha enti ɔsɔfo enti se Ghana afi kwa wiye na nyanka fie ni ewusia ni ekunafo no ye didi na ye no na omu su koma tie de Nyankopon ka ezamane beba Nyankopon so de amane beba yeso we nya so se wakobo kro no wakobo adwama yo o se se wo yamboa omo no yanhwe wo no mu su a yan kai Psalm 130 say 2 verse 15 on 10. Medin shira be shira na dididie mema na hiafo aduane adi amen mema na hiafo enti Nyankopon no ekunafo na ewusia no o se gese ye mo aduane di ma mo me enti ene maba sompa ha se ya ade a osofo mo ne menam de munim se ye children som ye koho ye kumase prisons ye koho enti enche me de betoto so amade meken mo hu se ye yobia na se ye nyobi enti afi kwa wieye ni papi so no ba menchen a metimeka chance koya aye makunani koya aye enti wo hawo no ena me pomo amo hawo aye den se ena meme ya aye bi wo TV so na ebedi woni 2026 na wo be frɛ sida awaso ebi adanse amen yenko twere sem no so na osofo yenko Proverbs chapter 19 verse 17 Proverbs chapter 22 verse 9 Isaiah 58 verse 7 and contentem Ose de ohunu mobroni mobro no. De ohunu mobroni mobro no. E de fama urade. O de fama urade. Na de odi amano no. Obehye na namu. Enti osofo fi kwa wieye se oye mobroni ho adoye, obi oye kunani, obi oye ajanka, ye omo adoye a Onyankopon se ye de afem no. Ye de abonya mebose. Enti me pese ende menini pebi ewo sida awaso ene ye bonya mebose ya ka chenyam se ye bona bose wo ya ware no ye bona bose ewo de ben ye djuma no ye bona bose ewo ye ma no osofo ene menini pebi be bon pa o TV no so na ho adanse ye beba amen ye nto aso intentem osofo wose oyemiafo nya nhyira ayemiye nya nhyira na ordinaduane bi ma mobroni ordinaduane ni bi ema mobroni eto onse me sha se me bisa wo hwem ya wutie me ne se wadi dwa wa cheche nneoma wa ya ade enti wa dwere wosia so ne janka ho adwere ho to aso anasi enti yensan kan 22 verse 9 no. Say I count 1917 22:9 in temmo kind of and the sanka is 58:7 some can quotation me answer Isaiah 58:7 enti wa wo hwem ya wo tie me ya ba fidie so bo so me ahodo asan ni
Osofo kan nyame say enye ye nso say ububu wo pa no e ma de odi kom edibi na wo de moblofo adamfichie eba wo fie say wo hu odagani a okata ne ho na wo mfa wo ho enhinta wo honam mu nipa. Hallelujah. Amen. And Osofo omo mabọ mpai wo bibi hu ache omo mabọ mpai o bibi hu ache ene me pese ene ye ade bi enti mo amuni mo bo wo mo fon so no mo nya da mo piepia bonte ade nsansa fro bi se on sene sika ento so na ene sida awa ye ba fidie so eye TV so ba eye kawo enti ene ka me ba be kesika ka ene ka me wo se ka me kesika se wo a wo hwame a utie me ka mo be boa me aso me pese ye nyankopon de ma no na ye nyankopon de ma ni wi a wo so so nyame be hyira mo abeboa sida awa amen enti ene ye nyankopon de ama no fise ye ba fidie so no eye koboso me wotwenie enti ya hwe enye kaketwa TV so ba ye ba na wotwenie nyina anso se Kristo ahenie ne nyankopon ni monyam ne bota enti a oba asase so no ebebem eno si na sida adanse no eye pi. Hallelujah. Amen. Enti na me no kasafa inshira ene aketua nyankopon aya ode manipa. Yeah, Luke chapter 14 verse 14. Luke chapter 14 verse 14. Ose na wanya nshira efiri se oni de ode betua wo soka oni de na trenefo sɔre mu na obetua wo soka ene me pese oye ade nyankopon betua wo ka. Amen. Ene brother Tony minim se buru nya no wani age quotation asa ya wo hwe so awu asa buru nya no ene je na aba bebre ma e sha se o 13 no ma me fa 13 na fa 14 ka wo se na wo topono a flahiafo wo topono flahiafo bubuafo empache ne anifrafo na wanya nhyira efiri se oni de ode betua wo soka efiri se oni de ode betua wo soka enti mo amoye party akese get together na tie the Bible ka se wa hwe omo wo problem na wo nya nhyira osofo enti asofo bebre nya de ye kan yo asofo bebre odwire de ono ankasa obenya anaso hu yaafo bi a otete no kwan ya onene no asofo ya obi apese onya sika obi apese onya favor obi apese onya sika yentie the Bible no kan Proverbs 22 verse 2 verse 9 na yentie 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Proverbs 22 verse 9 oyamiyefo nya nhyira ayamyenyi bi anya nhyira na ordinaduan ni bi mamobroni yankwa 2 Corinthians o yeni de odua no yeni na yedie de odua ni chenchemu no betwa ni chenchemu na de odua no befu no betwa no befu mu se de obia la susu na komemu no omma enye amememfe ana ohyemu efise de wote nani ma no na onyankopon do no ene me pese nipa bi ene nyina se yehwe Sompa TV ye ho se Terra One Media ene Sompa Media omo de ade bi ayaba omo se Sompa Akyedie aba osofo afu bi omo ye na osofo nipa omo ye ede mo omo no omo doso enti omo nkwantimi nye den enye ma no so nipa dodo na so osofo na no na mehwe na chese Kumasi last year kromo chanwoma bro 3000 nipa Kumasi ngo a osofo tese so omo ye ne nkran omo ye ne takorade omo ye ne ye friend say takwa omo ye no techima sunyane enkuransa Kumasi ha na chese ye ya amoa omo be efise no ano moye enti wo se ye boa bi enu nti sida awanso so no sa Sompa Akyedie no mo fanto so na enen so ye so ye pese ye ba frese se azuka bema ewo MCR ho manyane ntiye se GM ewo ne office general manager won office enti ye beto ye nsa frɛ no na sida awanso so ya bai
yen so yen de waya num kakra no na yemfa ema no eye GM wo ha so ni ha so na ye obia so wo ha eye dwumayeni bia wo ha omo amohwe akire no onbe ene me pese enne mo amohwe TV no de mo behwe TV nanim na me pese me ni pa bi bom pan wo nuoma bi ahu aye de me ba TV so di adanse se nyankopon asoma me se me mfa na hinta semomra me wi a me ne ma emom pae na adanse beba ene mo hu adanse ahodo a eba na mo soso a mo hye da mo fulu be hwe wa sore dam na mo hwe memne da adanse a yebo e wo fidie so a eye fidie no pi enti yese nuama papa ena ye hwe na yaboa enti ene dai ene me pese yen soso ye boa sompa eye akyede no bi na manya ne nti yese 1st January omo chama kunafo across baby asompa obia ena 3rd January so no omo san ko children's home enti wase wo a wotifie ne wo a wo hweme no ene ye beboa bi obu wo kra na wo nuoma bi a wo pese wode ma ebi anwa bi ebi emo ebi owontoma alliance na wo TV na se no enche mebobo ofra baby wo bia no ombe soma manipa aba abeje de toso mienu sika bi a wode besani aba bia no ebeye nhira na wo sende a de ntia wo sende sika no se na market quotations no obeka na ye mre no do so aka me de obekwa asolufi ho na nipa bi omo wo hawa mo ba me ka chom so bu am se kochoren so ana koya aye makunani ana hwa dance a asofo beka ya no ma ratio bi wo heva US emergency na me ya so no me ka cho so munya na sata mo ye wie ya na nipa no ne ho ato no enti samre de MCR monfa eya ya friends video short bi ento so video no omonfa video be ento so eya mioma etwa guoi eya me baba ako aye frɛ no asantoa o amanone ɔsenyoma nyina menyina na namu sida awa na ɔne na busua no yemfa nkɔ chorensum eya on the 3rd January na eya Sompa Akyedie no yemfa nyoma no nka ho na yemfa nkɔma eye chorensum fo Sompa Akyedie no no mfa nkɔsom enti GM ebegyina eye omo Sompa Akyedie na nan na waje enti nyoma na enie de toso emie no eye envelope kasie eye 7,000 ene no so wom eye Sida worship center safo no nyina yese yeso ye de boa Sompa Akyedie no na omo ye den omo fanka ekunafo a nyoma na omo che first no enti azuka bema obeje na mo de ama eye GM se ne nyoma ni nyina ye de aguka mo e wase ho enti no omfa enko amen enti dia aya sida awa so ye ba ye no Sompa Akyedie no na ne lines re me boboso na wo so a wo hwame a wo so utie me no me pese wo so sen bi na me no mompaye na numbers ni eye mienu osofo me bobo anu waboso yie na ne senia sofo eyi ye friends brother Tony na bronya wona dwom dodo enti wo sofo yima na ye friends na bible no kro obie fa no nko number na oso betime aboa Sompa Akyedie ni bi no ene eye mienu eye 0598 0598 559 802 0598 559 802 and a number tosu mienu 0241 272 998 990 me sisubium 0241 272 990 990 sa wo sene a edi a beba ye Terra 1 Media
anase Brazos Foster se sa di na ma na ensende en ofra ye besa ye den abobo so akire bia wotie o radio enti mu a mo di kan se no kra me di kan no ma bombae Awurade onipa biara wa fa phone a o se ni sika bi se o de boa mobruni anase o de boa ajanka o se nipa bi o yesa nyoma yi o de afam wo Awurade o san kan biom se o be gine daboni mu na natamfo ntimi nya den enyina na enimu da natamfo ntimi nse na da na a obegino yare mpaso di oda yare mpaso a oye bie di eni baby ohaw bi ato na oye bie di na ware aye din a oye bie di opa bambo a oye bie Awurade ena wasema ya kan television so ni radio no so any Facebook no so no Awurade ma ne mremu ma no amen Awurade ma ne mremu ma no amen akoma so ade mremu ma no amen wo Yesu demo amen amen na obetimi afre obo a wo se ne kro obetimi afre se me no bompa etia wa o se ne a fre me no bompa e o se ne pe me no bompa e studio lines no mo fanto animo mo fanto nchen na ma no so wo ho mo studio lines 2 ni nyina azuka bema betna ho mame na studio lines no munyi yankasa ye numbers ni mfriso ene ye numbers nya adwuma ofi ha ti munyi mfriso no ma ye adwuma eye Sompa Akyedie numbers no ena numbers eye adwuma eye studio lines no mo hwe no so ofra me no babon pa de obesenu bia o se enye ohwe so ti mo hwe TV no obetimi afra o se ni wi obetimi afra eye 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 mesra se enamo amo se ni bi nko na mo mfre enesa ye se ni sa kosi se ye bedu 1st January ye se ni sa praise God Odene baby okasafre Pacha kama sakasafre aguna ataguna wase no bi Pacha die no pese me no bo hompae Awurade atasene Sompa Akyedie ne bi se yemfa manyanka ne kunafo mana koma so ade mremu wo Yesu demo amen amen oso betime afre praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Monfa Sompa lines no to odene baby a okasafre na wasa ne bi. Odene baby a okasafre o. It's a street. Aha metio. Me no kasa odene esan. Florence baby bi owo bia se o dom nyanka ne egusia na nyame asema na ya kan no Awurade ma ne mmere mawo wo Yesu dem amen amen praise God ma onesto kakra o de ne baby o kasa fre o say Frida what say no bi me no bon pae Frida Awurade wa fana se ni bi se yemfa manyanka eni ewusia eni kunafo ma wase mmere mu ma no na koma so ade nti ode ase ni ma ne mmere ma amen amen praise God hallelujah odene baby o kasa frɛ o ya frɛ Dora Mensa me kasa frɛ atuma ko Florida Dora wase ni bi ana me kasa ma 100 me no bon pae Awurade wa friend Dora wa send mana koma so ade mmere mu manyame asema ya kan fa ho no mmere ma no amen amen praise God ma oneso kakra man odini baby okasafre o praise God yentew nka ma memfa ofoforo yentew nka
also bet me send it no money 0598 559 802 bet me send ya fasa no man so and I say 0241 272 990 Edia beba yetara 1 media and answer brothers 4-star aye wura film ye na di ye nimu kan efri na sa ko si January 1st January sene na mpaya me no bo nyina be adwuma ma memfa bi. Praise God. Hallelujah. Odini baby o kasa frɛ o. Kaswa mame asha wa send bi. Me no bon pa. Erade dienti asha asene sesikai yade biara oni ye yare safo rade sane yare ma wasemre moma no oso beje no efri yare mpaso Psalm 41. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby o kasa frɛ o. What's any be? Me no bon pae. Erade emma wakoma so ade emrem de ntia wasene na emrem ma osene nyame asem se. Amen. Amen. Praise God. Auntie Mercy kasa frɛ. Pacha makasa free to praso. Me ni chi me da wasene bi. Erade me soma wasem ko twesupraso ma wasem aka ne Psalm 41 oso wo be gye na free yare mpaso erade ma ne mre mo wafra. Amen. Amen. Praise God. Odene baby okasa frɛ o. Odene baby okasa frɛ o. Ma oneso kakra mento nka wasene bi me no bom pae erade ma wakoma so ade mmeremu se ne enanyame asem se. Amen. Praise God. Enka osusu odi ne baby okasa frɛ o. Wasene bi me bom pae mo erade ma dienti a wo send sika no emre mo ma ho. Amen. O fa phone no wo send a dienti a wo send sika no kagu sika no so ansa no wa send. Praise God. Praise God. Ye menton kame no bon pae dienti a wo send sika no rade ma no emre mo ma ho wo yeso demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa frɛ o. Me no bon pae but entia wa seni sika na rade ma ne mre mo ma wo yeso dem se ne nyame asem se. Amen. Praise God. Praise God. Na meso na guso no oso beti me asene me wi me bom pae kese efri na sa akosi 1st January de bi asene na pae na ye bo no wo se ne pe na ye adwuma ma ayese obi akobodua honam fama to baabi osofo ne enam framam enti enam paye no da obesani bia kosi 1st January eye adwuma. Praise God. Hello. Now me odi ne baby okasa frɛ o. What's any be? Me no bon paye me bon paye do hwe Kristo mojem. Erade ma dienti wa send sika emrem. Amen. Almost so almost send message so ma send bi no. Bishop Mercy or send 100 cedis grade so 2 champion 200 cedis Georgina 50 cedis nti bompai mo men. Erade me bompai ma ya ma me no men say say erade ma what some kind of Psalm 41 emrem ma won. Erade ma won dance wo akoma so ade emrem. Amen. No man no na good TV no so no 0598 559 802 0598 559 802 no matter so mienu 0241 272 990 0241 272 990 edi abeba yetara 1 media anasa brothers 4-star mame sanfa baakro yemre na so. Praise God. Praise God. Menton ka me no nyina bom pae mon koso na mon sending efri na ekosi eda
ɛyɛ 1st January no mokura mo betimi asɛne akosi 3rd January efiri sɛ 3rd January ɛna yɛde ɛyɛ nyanka fie deɛ ne nyina ɛkɔ wo bibi na opese ye adwumakuo no mbɛgye a no mfa nkɔ yɛ adɔyɛ na normal from mo ba bɛgye ni ɛyɛ 0241 272 990 ɔsɔfo mene won ebompai bishop amemfa mienu pay na bompai mama krala 100 cedis Antigen 50 cedis and a Harriet and so I send it 50 cedis. Awurade ni pa me senso me de omo ba wanim. Amen. Ma wona koma so ade mremo. O se de wa ye ode abon Nyankopon bosia. Awurade tua na tua ho ma wo. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Nyame hyramo. Se na medical ka cho se ye ba TV so eye kakese. Nti ka na ka medical kesika kameka se momfa meboa adwuma no na menim se samo ye wei a nyame di nhira kase be bremo ama mo abeso dwumadie ni mu a mo ba beboa ma na kyende ne yeye enti obi anya bi no mese na egufo no so efre na sa akosi 3rd January na obeye nhira me no bompaye obi biara ana sa wo sene so wi a me ankasa me personal numbers no o de frɛ no bɛbɔ mpaye saa kosi ene enu kwa na yeye na ehwe adanse no so bɛba wo ho enti mo fa me personal numbers 3 ni nyina engu ento so na sa numbers. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nyankopon shira upi sa wo say umre ene wadaje na ode share Sompa TV na auditie Sompa Radio ene Terawan TV monso so amo share Facebook no so ene YouTube ni nyina so Nyankopon enhyira. Amen. Na onya okese. Amen. Afe ni nyina ko na wieye na ne Nyankopon adom ye wawo ye wabo ye ho ban sakatremada ya bodwom mojaredi ye mu afrosania na de ye kan se Awurade ena one yen adi ni ye. Hallelujah. Amen. Sabra wo hwamoi na ensama medebra hwefo ne etiefo nyina ne se jani nyina fama Awurade jani nyina fama Awurade ebia sabre ya wo hwami ebia awuwo bi koso abusuan ufiri mu ebia yare ahodo bi ha abusuan ufiri mu no mu ebia otiemi adwumasemo ayeden awaresemo ayeden sabre soso ebia omamu ni nneema soso enkoyi ebia otiemi ohwame bone bi akyekyere o pese o de ho o nteme ne ho eno na meka tro se Nyankopon ba bibibia mu a ni nyina yeye na me ne nyame anante ache nyame afa me so eye agedie emani pam pempem me ba eye Sompa fide kase yi so no edi adanse mu a mo follow me mo ho se Sompa ara nyame guso a ene na koa eya agedie enti mahuni ema ne pia eye beyond medicine a Awurade eye mahuni ema ne bebere a ni panim no yese asai enye ye biom aso Awurade be mu pe na ye enu nti na meka kira ahwefo na etiefo se o how not to say wa mane ne te say jani nyina ma Awurade na Awurade be mu a nioma nyina eyeyi. Amen. Na adenti na nipa ne bebere so jamu ama Awurade a Awurade hwe ma oya ne ntentem na obi so jamu ma Awurade a eche kakra ansa na Awurade aye na bi so won po ase ma twen Awurade atwen Awurade ntime nye ena me de sai hita sam no ena bra hwefo na tiefo na ye wie pe me no so abompaye. Hallelujah. Amen. Na osofo me ne ahwefo na tiefo kasafa oma ho etoda Onyankopon na wabɔ odi wabati asofo asase na so etoda otimi so hwe kakra sa ofra Abraham oni Abraham na teye ena o hira Abraham kakra bi enti o se ma me so papa na hwe se papa me so no hwa
obe yedan obe passe ana no oso Abraham hwe se Abraham ose minie agya Nyankopɔn ose wo ba na wo dɔ no Isaac no me pese wo de no kɔ dipo bi a mechra Mount Moriah so na fa no kɔbɔ ɔhyewo afɔde emame na sa afɔde no ya afɔde a ukum adekrode na ɔde kɔ akɔbɔ afɔde na kyerɛ sɛ Nyankopɔn se Isaac enkokum eye ne ba Abraham kokum ne ba Isaac na ɔmfa no mo afɔde emfama ɔno Nyankopɔn enti Nyankopɔn eso nipa bi ahwɛ anopai Onyankopɔn eso nipa bi ahwɛ anopai Nyankopɔn so nipa bi ahwɛ anopai Nyankopɔn so nipa bi ahwɛ ɛna anopai enti ɛna nyame asɛm a mede bra ahwɛfo nyina no sɛ nyame pɛsɛ ɔso nipa bi ɛyɛ den ɛhwɛ nyame pɛsɛ ɔso nipa bi ɛhwɛ yes afi kwa wiye nyame pɛsɛ ɔso hwɛ no kwasɛm enti brother Philip nyame pɛsɛ ɔso hwɛ okay obi a otie me nyame pɛsɛ ɔso hwɛ okay obi a wo hwɛ me nyame pɛsɛ ɔso hwɛ okay na nneɛma ni nyina wo gya mu ama ɔno awurade no wo pass ne so hwɛ na ɔno awurade ayamo yes die na Nyankopɔn timi nyɛ ɔno na ɔma de wawuo ɛsɛba nkwam oh yes de wanyina wabɔ akokora wabɔ aberewa no ɔma no nyensɛ wo ba no kwasɛm de nipa nyina sɛ ba bi aduru yi de enye ye biom ɔsɛ ɔno no ɔno awurade ɛfa ɛde hyɛ Jesus nti nyame so Abraham hwɛ Abraham ɛde ne ba no command afei ɔsɛ afei na mehu na mpampara sɛ oh Jesus usuro mi awurade usuro mi Nyankopɔn enti Onyankopɔn ne Abraham na nte mfinchia pii no ma yɛwura mfi sɛ ɔfrɛ no no was 75 years ɔne ne nante saa kodu 99 years odu ne 100 years anso so ɔse afei na mehu na mpa sɛ Abraham 75 to 100 years me na me catch ɔse afei na mehu sɛ usuro me sɛ me ka sɛ fa oba no ma me no ɔde ne ma enti afei de maka me ho ntam sɛ shira na me shira enti obi hwɛ me obi tie mo akofre abusua nipa nyini nkyɛ ɛnɛ ya wo sɛ obi wagya wagya pade o manyina ho nyame betime yi saa pam ewom sa ampa wo wafanom osuanom onananom ankyɛ ewom sa waresɛm no ho ɔden ofio ewom sa fio ofri fio ho a wo pɛsɛ ne nyame nante a wo bere aso Nyankopɔn na ye jaya de nyina de hyɛ ne nsa obamu a eye yie no ɔse ɔsɔ wahwɛ na sɔhwɛ bɛ na ɔsɔ wahwɛ ɔse ma enti enne me kasa kyerɛ obi a wo hwɛ me a wo tie me anopa yi sɛ nyame ɛsɔ wahwɛ sa nyame bibi na ni ɔma na yɛ ma no ɛforo kɔ soro ɛma no kɔyɛ nkaye du Nyankopɔn enti ni papa bi a wo ye no ye kan bɔne bi a wo ye no ye kan ti na ɔkɔ adi sɛm nwoma na ɔse ye wɔ the book of records enti nyoma nipa ye biara no record to enti ye hwɛ Acts chapter 10 from verse 1 to 4 le enti na no pay me ba wo nkyɛn sɛ fa pen na fa enwoma eye twerɛdua na nyame asɛm ya me na wo kan bɔ modern sɛ wo bɛtwerɛ na wasan nyamra wasan akomu bio na wo hu sɛ nima bu wɔ hɔ a udi so a de wo gyamu ama awurade no awurade bɛyɛ ni nyira ma na aboro wadwe na uti asɛ so hallelujah amen ntie nyame asɛm na no pɛ asomafo nyumati du kyemu baako ekosi 9 na obarima bi ɛwɔ Kaisaria ne dendin Cornelio ɔyɛ asrafo ku a ɔfrɛ no Italia de no mu ɔha so pani ɔyɛ adefelini na osuro Onyankopɔn ɔne ne fiefuo nyinaa na ɔyɛ mobro ho ade bebre man krɔfoɔ no na ɔbɔ Nyankopɔn pa yɛ daa ɛbɛyɛ wia no miɛnsa no ohunu na ne so ade pefe sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ ɛba ne nkyɛn bɛse no sɛ Cornelio na ɔhwɛ no din na osuro yɛ na ɔse yɛ den awura na ɔse no sɛ wɔn paibɔ ɛne mobro ho ade no aforo soro
abeyen kaya de e wo Nyankopon anim. Amen. Asofo utie. Yes sir. Onyankopon na asoma ne bofo. Oh Jesus. Aba asase so. Abeka kire obi se. Ompai boy ya wokọ asore kobo. De obo no wo dan no. Oh Jesus. Eni moburo huna de a oyema nipa omoye moburo wafo. Omoye ekunafo. Omoye wisi a omo ni bi no. Afro soro na beye nkaye dum. Enti mfaso a yenya ewo oma ho no eno efro ko Nyankopon chen ekoye nkaye. Wow. Mobrohu ade a waye no. Ene mpa ya yebo da bia olidi am yeboyi. Se won kaye ho. Ese fro koso. My God. Enti Nyankopon bofo no se nyame asoma me wo koroni osofie. Oh yes. Se me meka kire wo se mobrohu ade a wo ye oma no afro soro na beye nkaye dum ewo soro ho enti asase wesu ni penyina no omo ye moburu ho ade no efro soro na koye nkaye dum enti Yesu ba yen eniti na Yesu betin mu ewo your friend say Lucas and papa no me pese ye kan Yesu ba yo betin mu pa wo ho yen kan Luke chapter 6 verse 38 no Lucas eba patinsi echemadu ya sanwo cho se momma na wa mamo susukuru wa pa wa mi aso na wa woso na abusuo ana odebegu montoma mu na susukuru wa modi susuo no eno ana odebe susuo amamo pepepepe na Nyankopon debe susuo amamo amen enti ahwefo ne etiefo a mo tie me mo hwame Sompa TV Terawa TV mo hwɛ me Sompa radio ahodo so no bebe bi o hwɛ me furu bia no wa fi kwa wiye no Nyankopon so person so hwɛ ka wow na mpempi di nti ameka sɛ Nyankopon jani nyina ma urade no die na urade nti menye bia ni ho die na urade meti hui eno na ya bobi e wo TV so mama fo hwɛ ubo na ni efra busu nyina sɛ nye ye bi me se nyame bɛyɛ na nipa na ni ate etimi de obi ba na sebi adwumu yade ebebi edui ase me se urade bɛyɛ obo ye de ne ba ni kidney ni liver na koma me se urade bɛyɛ na ɛkɔ enti nyoma di wo ɛyɛ beyond medicine na urade ayɛ ɛno na nyame kyerɛ yɛn sɛ ɔsoro ne asase no ɛyɛ ne de 2 minutes nyina kuta no enti nyame eso ya hwe enti afi kwa wiye no die na oma afa hefa omagu ahodo mu bebre na na me pese me kasafa nipa odema obi oye moguruni nipa odema obi a oye momrudi na odema obi so oye kunani enti caring for the poor and widows obi odema saafo die ena onipa no enya na sabre na yanko 2 Corinthians chapter 9 verse 7 na yanko Proverbs chapter 11 verse 25 no ne yenti ansa na me no me pese me no kasa sa afi kwa wiye nti wasusu se nyame na wabɔ ho ban wama wo nkwa no die moburu hu ade na wososo wo ye na nyame te soro ho na oso akoye nkaye dum ama wo na etimi aboa na se wo gyan ni nyina ma urade a urade soso etimi ayama yenti nyame asem wow said obi ala susu na kuma mu no said obi ala susu na kuma mu oma enya mememfe ana wo hyemu ana o hyeso efrise ye wote nanim ma no ye ote nanim ma ana onyankopon do no amen enti brother Philip yes sir ahwefo ne etiefo onyankopon no onimakomam na onimadwirimu onimobia ho den enti enya o hyeso o se afi kwa wiye die na ode ya doye na ono nyankopon soso hweso na ono soso mfamo enti obi ohwe me obi a otie me bia wo bibi a obetimi aye e dia ma urade obi wo sika obi soso eni sika bo aduane obi soso wo entoma ene ntade a no so betimi dia aye de aye mobro made eno soso emma ekoye enkaye edum o se enya o hyeso ena enya mamemfeso na urade tineni ma obi biara woma yenko mabusem na yenti wow
mabuse ngati duba ko chichemu a eye aduonum wase nhyira kra abedore srade nhyira kra abedore srade na de o ma ebinom emen so bemen obi biara afi kwa wieye obema nipa bi adidi amen no osinya kopon bema wo so mre bie mu adinina mu erade bema amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen enti enano pay ewie enumre ahomachen anadwe baby bia wo hwa mi firi babia no kwan a ema osoro eteme boa nipa oh Jesus say obeya adoye yes na ene afi no kwa wiye ni nti no ye wo nipa oni agya oni na obu ha oye obaku na ni a na ni atutu aka nanim na eno ena afi no kwa wiye a nyame pese ye toda ye wo moburu hu na de na ye gya bibibia mo ma awrade a awrade so atime fro soro mo soro atie ye enti ene caring for the poor and win those say wo dwene obi a oye moburu wa ho obi a oye de ben ajanka ho obi a oye kunani ho na oye ma awrade no enti yanko twerɛsɛm no pa Proverbs chapter 19 na yanka verse 17 yenti nyankopon ase mebusa ngoma eti aye du nkuno chichemu aye edu enson no wase de ohunu mobroni mobro no osi nipa bi ohunu mobroni mobo no e de fem awrade wow enti osof na de ode amano no obehye nanamu na ade biara ode amano no obehye nanamu enti ene Sompa TV ne Sompa radio ameno ka say ade bia wo yama obi oye mobroni obi a oye ma nyanka obi a oye ma eyi no nyankopon so hyewa na adenti maybe say wasem why do the winners win and the losers are still losing enti ye tai ka say ye wo nipa bi obo mu din wo man Ghana mu a ye ka say omo wo sika omo kuso enye sika na nipa bi nso so no abusuan bi so koso ahia wo die omo amudi nkunum die omo ye no omo gusu omo ye yenhwe nipa bi wo Ghana yenhwe se na omo se afi bigara omo koche enyanka nnuamane ekunafo obete na omo abodwata na omo che enti o se di oye saa no o de fem onyankopon na dahia damu no da obehia bibi no nyankopon so se daade no nyina besa ya man enti die moburu hu ade na oye enti ya Kristo som no ene nyame som no sani yesi hu na nya asore dan mu ko enya nipa ni mu ko na se obeye nipa omwo haw ni amane mu no omo ye nyankopon de enti wo yesa wa ya ma awrade oso de afam awrade na wa wo hwam ya wotim se wo de bibi fam obi a na wo kwa akogye a ne je ne eyeden anya yiden kura mo follow football yes team be the prayer am alone so onkobo well time a o shane a oboa eye team no o se me ba beje made na wakoje yes obi hwem obi team di obi ko ma obi se ma oni me ba ntra obi hwe ne bedum ra obanya ne ho mfaso no o se me ba beje me ba ni nyina na se o de fam enti na eye ne de nyankopon se odi bibi ma obi a oye mobroni obi a oye ewisia obi a oye kunani no wo de afam rade na da hia demo no oh Jesus so de bema yensan enkan Isaiah chapter 1 verse 70 so for no akose na be kan intentament repeat bi o se munsua papaye monhwehwa tentene montene omimfo munima awisia na momprenye okunafo enti afyefo ne tiefo etoda ye wade a ye ya nyame boye ho ban e wasase so e wade a nyankopon ye ya nyame hyira yen enti omo ye ni boyefo no omo fulu enti na Bible says suma no wonyansa afi kwa wiye nipa bi ohunim nso ye ndi boyefo no okoye ewusia ne nyanka ne kunafo adoye enam se ye nyankopon asem no enti no nyankopon so nipa na ye no nyame behwe se
obenya so aketua papa. Yes. Wow. Enti osinyanka ewusia ene hwan ene kunafo. Yen to aso na yen sahwe James chapter 1 verse 27. James 1:27. Onyame somo a ehho tie. Onyame somo a ehho tie. Na ehho nifo. Ehho nifo. Ewo agya nyankopon anim. Ewo agya nyankopon anim. Ene se. Obi kohwe nwisia. Obi kohwe nwisia. Ene akunafo. Ewo wona ho hiehie. Na woyi na ho firi wiase nkekan yemu. Sisi yesi bebe bi aye den. Wo bimpo na aye den. Nti ya yesan dwene mobura ho. Ya dwene nyanka ho. Ya dwene wisia ho. Ekunafo ho. Eya ye dwene mo ho ana. Ena na twerɛsɛm no kan. Nti die nti ene anopai awie anwumre ahomachen. Meka che Sompa TV, Terra 1 TV, Sompa Radio ahwefo ne etiefo ena anopai ne se afi kwa awie ye no. Die na wo ye. Eye moburu ho ade ben na wo ye. Oma ben na wo ma wo pese koye nkaye dum. Na di wanim afefofra ye ba be wuramu. Afefofro no se nyame di wanim a eye nhira ma. Oh Jesus. Afefofro nyame edum di wanim a eye nkudimdie ma. Na se osefo di wanim a enti na somafo Paul se ye nimbronsa ma twene. Enti ye ma ni ye nimu da. Odi ye nimu kan ya odi ohaw abeni ene bebre. Yes. Enti ene wa wo hwam ya wuti men afi no kwawie mesemma na se oti wanim ma Ewurade ebehu mobo Ewurade bedom na se ohaw ne san bi kura ba beto a nyame nam wadoye ne moburu hu ade no so obeyi wafuru. Yehwe Deuteronomy chapter 10 verse 18 and 19. Deuteronomy chapter 10 verse 18 and 19. Obu atenma awisia. Ose obu atenma awisia. Ne akunafo. Ene akunafo. Na odo ohoho ema no aduane ne nkata ho. Odo ohoho ma na aduane ne nkata ho. Enti mo no ahoho. Efri se. Mo nso mo ya ahoho. Mo ya ahoho. Misdim asase so. Wow. Israel fo no Nyankopon na kasa ehye won. E ka kire won se obi bia nhwe nwusia enhwe kunafo ba nyanka onhwe won na ena obi bi oya ohoho nsoso mo amonya ni muda efri se omon kai se omon soso omo akoye ahoho ewo obi man so pay ewo mezire enti na no pay ahwefo ni etifo me ne Nyankopon anante ache nyame afa me so aguso afa me so mo amohwe TV die etoda me baswa meti TV so me so obi oyare obi owo how to feel ho na nyame ayesom no obesa wo yade ampampa ayare sanya nwode no mo bebre oti adanse ni bi se wontie bi ya follow na follow bishop oh Jesus obete wo follow odifo abeta odifo sida obo se nyame kuso a onche ne ma yenko eye Nyankopon asem Psalm 68 verse 5. Nwisia ese ene akunafo sennifo ene Onyankopon. Ntina bia konkuno emu. Osofo sentim bio na ahwefo na eti. Se nwisia ase ene akunafo sennifo ne Onyankopon. Hallelujah. Yes. Entena no pai ewie ahomachen anadwi ena bedo kasafa oma enti mesha se me no kan se nipa bi emai na Bible say ekoye enkaye dum ewo osoro. Wow. Ekoye enkaye dum ewo nyame anim na onyame soma obofo ba nipa ne nchen se omoburu hu ade wadoye no afro soro na beye enkaye dum ewo soro otinifi. Yes. Inti wa ohwe me a otie me afi no kwawie ye omo bebere wa hyase plan baby bia obekọ Christmas holidays o plan baby bia one oma bekọ mo bebere o plan senia obe wa akodi eye wabusua o maame no mo papa no mo onua no mo obekọ akoye omo aye mo adwuma na adwuma ku ahodo pi plan eye Christmas
gift ahodo a de bema workers na bisa o say ebia wo refi me kai wo say enwusia ni enyanka so wo di about him say etwa say okayo moyana me ne me sofo ba ko nenam eye sofo Emmanuel Eji the inti ameko bo ha brother Philip yes sir ye de ne ba manim na ne haw no so metime ka kire busua ne say monkoya adoye wow okoya adoye and adoye no say nya bebia so na oye na ye adwuma obo a me kire won so monkomfa enko bebia nyanka wo last year na ye asore na Erade a ose ye frena wo obeka ya sem kase ni nyoma hitan me frɛ busua bi gina na me se sabra make say nyame a yesom na ye bompa ye nam se me ye difo ni ti no mo busua ni bi mo dehye bi e wo US a owu sese ya enti mo frɛ solid dan no na mo frɛ busuafo bi nka mo ho na mo yi sika me kai se because na 1,070 million 1,070 sika no mo fan ko to nuama no mo fan ko children so wow children home bi o mo pe bi o mo fan ko na o mo fra so do mo fra mo busheni yes ye de na to ambulance at that time o ba rush no up to say abruchiro yes abushani tie me a if they are dance a o mo di a ye betimi asan abo kura was Sompa TV so amahwefo ati omokoye okoye aye no wie ye no sata mo wie aye na nipa omawra hye no to eye ambulance no na no atom wow no atom enti just say minim dia make fa omaho minim dia make fa boburu hunu ni amanio enche mo amotai follow Saturday a dance ye bono Sompa TV no abrante bi begina ho ya bona dance be ka che so onyi 700 cedi this cancel no fanton no ma fan ko che awusia ne nyanka okoye wie ye no na wa pe visa che na wa ye commissioner of oath and also the lances no wa ye exam na ne sanka de ni nyina ba one day visa no and the commission of the license ni nyina ba not ya so dem ya bo Sompa TV ko ya do anyway wow enti ye woni ama ni bi wo ho a o ya ma Urade na Nyankopon so se hiya dem no obejo so Psalm 41 the Psalm 41 verse 1 enti de Nyankopon samoka enti wa o hwe me a utie me o plan holidays a obekọ ono wabusu eye ni nyina ka brabo no eto da wo so jo wa home stress na dross do do o plan your friend say gift a o de be ma wo workers o plan eye ade e friend say wabusua na bibisa wo say ewusia ne nyanka ene omo a omu ni bie no e so no wadwono mo me gide say ene say wusia bi tie mi obakuna ni bi tie mi a obaka osu se ni kunu tie ase na onye bobo obi tie mi opapa ne o ma me tie ase na onye bobo eto da ya kwotwore nsom kakra na ne enam se nipa pi akoya adoye ni bi na adoye na wakoye no nipa bi jiguo mu botom na nipa bi amfa nko ba bi ese ni ntino ene obi pese oye adoye no kra na eha no na enu so nti ena ye wo mia bia ode wa chede no kwa achede na nyina yentie Psalm 41 ne nhwe o se enhira ne de odwene mobroni ho enhira enti afi kwa wiye no o se wa wo hwa me a wutie me enhira no wu nipa odwene mobroni ho Awurade beje no dabon o se Awurade beje o dabon ni mu enti me hwa ase na me ka kire o se ye wa busua ene busua ni nyina amosa enti enti me ka se owuo no edru wo so edru maame wo yam ade so aso Nyankopon se obi bia wodwiri mobroni ho no wodwiri kunani o se dabot sa dabon no wow enti ye wa busua ye nyini nche ye wa busua yade bi demu a ye se ye cancer yade ye se ye cancer yade a enne kuma busua enti ye duru so a Awurade se obeje wo ye wa busua o mama ni nyina egu ho omo samho omo nya ware sa na wa busua no aso se wo ye mboburu hu ade a o se no Nyankopon wo de afam no
na obejo dabone se o mama ne de ye beka se busua we mu de nyoma nya yiyo anso maame we ni ne yemu ma ne de nyoma ekonani ye wa busua o pesa osom nyame a ye wa busua ensanom ne enubone embeburu na wa busua no mu nyina asai anso maame a wo tie me wo de sohwe se o ye moburu ho ade ama o ma no afi no kwa wieye na hwe se nyame bejo ma na na se onye wo mu se that awrade behwe ne so no ama no nkwa na obema wo nkwa na wahira na asase so na obehira wadwuma so na orinyi wo nhye watamfo o pa no ade na wo fie na ade na atamfo ye tia mo no o se awrade mfa na hye wo nsa it won say me ba fidie so no me no kasa se o hawo ni nyina ja ni nyina ma awrade won se o hawo no ena nyakopo eyi ano maako se nipa bi a wo ye boburuhuru ade no o ya adoye no ono awrade onam so na jo yes it was a wanu yi no enti na nipa bi wo hu de ye se semasi unim de oye oh Jesus enti ye wo nipa bi a o ya adoye no wo kokuam Matthew chapter 6 verse 2 to 4 3 to 4 nipa bi wo ha o ye no kokuam ya ka obi sene ni sika e ko ba bibia wate se ye den ye ya adoye na de ba ko ama follow Sompa TV e Sompa radio ne se afi bi o mo ye ye frese Sompa Akyedie no mo ye ma ekunafo ani ewusia na o mo ye ni petemu camera da so enti wo niam bi na o de kocha o ti TV so ti mo se ye maso ko ti mo se ma de na me de kocha ye eno na ye de amafre eno na ye de amanjankai asofuti ye nti nyame ase enti o ya doya enti o ya doya enhye totobentu ni wani enhye totobentu ni wani sele nyaatwonfo ne ye no sele nyaatwonfo ne hia dan mu ne abrono so hia dan mu ne abrono sele obenya nipa ni mani wonya sele obenya nipa ni mani no kra mesemo se wanya wana katwa dada hallelujah amen enti woni pa bi wo ho a say ye hwe TV na obi ya adoya no de normal no to so no wa sene skako enti o ti wo uhu de waye enti nyankopon pejano nyame hira na oja bibi mu de hye awrade nsa na awrade ya amana wadwene be ye wo se uhu mpa ya wobo na uhu nyame bi o som no aso waye bibi wo kokoam na nyame na ohu kokoam asem o tua no kokoam eka yenti ameka asem safi no kwa wiye no mi ho se Sompa enya fi nko an mi ma Sompa TV so no radio so ni na me hu safi bia omoye na sese kura de omatra won abremu omoye Sompa Akyedie won kan ye Sompa Akyedie e wo takura de Sompa Akyedie e wo hemfa takwa Sompa Akyedie Kumase Sompa Akyedie Sunyane Sompa Akyedie Techimai Sompa Akyedie Enkuransa enti dia na me no mini so eye Sompa Akyedie no ebi a wo hwam ya wutie me o wontoma bi o wanwa bi ebi a wo hwam ya wutie me ade a ensei o biscuit bi o mo bag bi wakofa ne ma ba pese me yimi no me ensa me de koche ebi nsusu a sika fam enti me bobo Sompa Akyedie na numbers no so de enti a me kan for Sompa Akyedie na ma on se omo ye ni petemu ema camera da so TV so mo hu se oniama na ode ya adoye no ni nyina aba ebi so a opa bibia wo no opese wo frɛ se ene nyame asɛm ya nyame akwadi breme ahomachen anopei awie anadwi mehu se ampa sa bibia hitasɛm ena papa no de ka je me pese me ya de me wo oniama bi aso ba bia me wo no ebia emai Sompa TV ni Sompa radio me pese omo befa normal way a me bosso no sa wo fra Sompa beba ho no ba be fa sa normal no kro na obeti normal na ye mi na ba ko de obeti me afre de edi kan no a me bosso e no ofra ba bibia nyoma wo bi o obeti me aba no ma be fa na ebe ye nhira ma normal no ye 0241 272 990 272
272 990 and a number back so bit my send sika so so 0598 559 802 Metimubium 0598 559 802 Sano mesnimbino sike bi bia obetimi asen mesha asen o se nyankopon o te nenimma die omma o se enya ohye so na nya amemfenso obi ohwe me bia wa ho oden so obetimi asen o wonioma bia o pese ye beje na omofa ncha omo betimi de ache ama wo ehun hira no wo ade na wo de maye no wo na san hira no eba wo so normal no me san timu biom eye Sompa Akyedie no normal no de wo betimi afre se bia me woni oma bi wo baabi e bia men Sompa radio na se TV me pese mo beje na monche emekunafo buronya yi a mo cha ubehunu TV so normal no ye 0241 272 990 Metimubium 0241 272 990 ena normal yi so eno so eye momo saa obetimi asene na no bia ofra emma sika nkwa no obetimi afa so eye 0598 559 802 0598 559 802 Hallelujah. Amen. Osofo Emmanuel J. Me pesa wo san ya den etimu bium na ahwefo na etifo san tie eye ensama onyankopon bofo no be ka kire Coronius ewo Acts chapter 10 verse 1 to 4 no me pesa wo tim na ahwefo so ntie enti nipa moburu hu ade a oye nipa papa nipa ye no ekoye nka yedum ewo soro ho hallelujah amen osina obarima bi wa Kaisaria ne din de Cornelius oye asrafo ku a ofre no Italia de nemu ohasopani oye adeferini na osuro onyankopon one ne fiefo nyina na oye mobro ho ade bebre mankrofo no na obo onyankopon paye da hallelujah ebe ya wia no miensa no ohu anisuade pefe se nyankopon bofo eba ne nchembe no se Cornelius na ohwe no din na osuro e na wose ye den awura na wose no se ompaibo ene omobro ho ade no aforo soro abeye nkai ade e wonyankopon ani amen oye soja ni o aso hu nipa mobo oye nyanka doye ewusi adoye nti enya nwanwa se Sompa TV ne Sompa radio na e ba akopɛ aso radio no aduru maako sɛn enso ni ekire gusu aye counte yes ye bia kan ni nyina na sa afi bia radio station kese ni TV station kese omo ye moburu hu ade na omo nya no kukuam omo de ye den omo de si betemu me kai se Accra desia omo bie Sompa FM no ntoma no doso ye obi omo chema ne ka bebre yes me hu eye brother Philip asasa brana na dia nya that the omo ye na me say no wonder say Sompa e ba ye nche omo ye di nyame pe ti wa wo hwe me a wo tie me afefoforo ye e ba be wura mu yi enru bosume biomo aka na fu asen aka 28 days and na ye 3 December dia na wo wanim se obeye moburu hu ade na obeye adoya na obema ebeye nka edum wanim na bedu wanim awura 2026 mu na edusa nyankopon epeja wa se inti o seni bia no mesni nyina edi ebeba eye tara 1 media anasa blessed 4 star o seni sikana edi ebeba eye tara 1 media anasa blessed 4 star senya sadin we na enya normal na normal we and o seni sikana obehu se ebeba nyame shira na onya okese se o temenka anopai
ewie anadwi ewo radio no so TV no so Facebook no so a afi no kwa ewie na de meka cho se o je mu mawrade a o je ni nyina mu mawrade a awrade so be free suro mo suro na awrade so ebe ye den ebe kaio na obejo here dem de da wa koma so no obeyama enti opa sohwe na ja wo ha no nyina mawrade na hwe se nyame be ya FM onye ya mi shira amen now we are dancing today we shall overcome. Hello, good morning. Good morning, Omai. Yes, my dear. Why dear? Omai, we need a birthday. You made me young. Ejewa mami tiwa no. Omai nyankopon shiro. Amen. Me de madam fidie de me kran baby am tinyi na mo se me nyia no. Enti me de Teza ni menka. Ye wa dia dance se nyame animonyam. Doni sele na me ka bia fra Omai. Doni sele me si obia nyibi. Obia nyibi dama mo shatia na Kadi na me wona me ye na dia ja mame no. Sorry. My na me nka se me hiao o. Amen. Hello, good morning. Hello. Me pacho wani. Pacho, yes, me Philomena, me kasa Philomena. Philomena, mami tiwa no pay. Oh, my Akyedie. Yeah, me say was as my friends me now. Baby, I'm sure me now. Me andom. Me now. No mind me that surprise. And your ma why your mama. I mean aye. Baby, you na me obi ala me koko have pa so me feel no. The see me koko no. Aba for my say. Obi e bibi kra me feel no naga. Be there. I say me la me to the bed. Sompa Akyedie so. Pastor dem me there. Ye da kuma so bi asafo Awurade so be ya ma why. Amen. Nyame ka ho Philomena. Hello, good morning. Morning, Uncle, my good morning. Morning, my dear. Why nie? We want to medicate. Uncle, Mama, so watch it. Oh. Things are not okay. The beer, I put the MNT. Uncle, my, and you are, you, not me, Freya, and Freya out that. Now, Madame should be a big kind. Minishe, maybe into my half piece, about some part of the Uncle, my problem is say, will be a million, my say, near my collapse. A casa damswa, into one of my swoop shop on fire say, Yamaka and family. Yes, Nasa for Radiso, ever call Mwati. And who is our problem cry? I don't for you. Hello. Yes. Oh my, good morning. Good morning, my dear. Patrol of Fia, make us a feed glass. Yo, if you are me, no pay. You watch, but at some parts of the more yellow. Na me, friends say, me by March now, many now which you were Chinese. Okay, what should me? You know, one that some parts of them, there's a rather trim. Nanka, there's many crabby. But me, yes, I can't say again, and I joke. Me da one who go back at them say, and my meaning me trim in the shade. No woman, I'm a foot select. I'm a young one, not a young woman, and maybe so seed and massage. It's the end of face. Now, maybe I'm many foot select. Then I mean, smoke so seed. Ah, okay. So, yes, it's all about Yamati. Now, what's the name? We didn't bother you. I can't be a piano. I'm also by 3 days. Na me come home na enguso. Mind mama guso me bomb players say what's na or Thursday na me we 3 days you know. I me gina or now go edimo eggs na go say. So me na go na wa kasa somo. My God. So yama me. Me say me me say for never Sompa ho no mama obie for me.
I'm a become that Nakopo, I ask him, obey yes. Now, me can make a say, or my own me, some young Casamina, on found in this maybe I'm a quite number, a giant for family uncle bar. Yes, so. As a for I don't see yeah, we need you dinner. That's right. It was same name from the zone to the show. Now the million side you win us over some minimum. That's what better for minimum you see dear. Maybe not me share you obey. To measure so maybe you. Yeah, sure, any Marty. Marty, oh my Baba, you show me why. Marty, Baba, you shouted. Hello, good morning. Hello, Uncle, my name. Yes, my dear. Good morning. Good morning. Now, how are you? All right, patience, mommy too. It's mommy way. Oh, hello, mommy. Hello. Hey, my friends are munyame. Me wo ye. Enya she na wanyame kawasem nyina. Okay. And then I put for top I am a busiano. The forming for a year, I don't have one person that tell you nothing is inside. My dear, Maoniso Kakrana maintain the Okan. Also, why am I a day? The call is I'm in the New Year school. 2013. Obianko now. Obianko now. Tedia make a no. The Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. God is preparing a special place for you. Amen. One more medicino. He said the race is not for the swift. Yes. It is the Lord that showeth mercy. Now when Yankupon adomno a so you will run and overtake the chariot like Elijah. Yes. Momon to me, Kauma, the Kauma, the Tiasia Nam, the Nam. Now, so for I don't want to power sooner. Yeah, Obo Oceanic or Connor, the colleague, Wadia Sia, no Abesusa. Yeah, Yamis, yes, you. And who also a catchy da? And who da? And what about Mene wo tonchia says Sompa Akyedie we on. Take a seat. Pray about it. Ade bia da wa koma so. Ene Awurade tonchia. Na free na ya ankopem next year no. Ubenya kwa aboru ma wo ne me kasa no. Wo di ka tonyom. Esa se na asa for Awurade aye. Why? Catch me. Last year I was feeling we saw it almost 20 cities. But then people still were doing training. And then was brought a ground envelope in America weapon. Now I have my certificate to be Why God? Medical school. Almost a certificate na there o dia. I didn't. Because we don't know. We don't know. Oh my God. God is going to do a marvelous thing in your life. I fake cry no obey near Marcus. Akasia neba. What? Don't see yourself like that, cry. God bless you. Mami, so Nyami Shrao pa. Okay. Hello, good morning. Good morning. Yes, my dear. When you? Me pacho Paulina Pesi number 1. Joe, Paulina, Mami Tiwano pay. Me pacho Owan Nyami, so in fact, and then my fla. Because me nimpo se oko
Sompa, me radio na akoto. Dabai. And they are me too. Hey. Seven baby, I'll come to cousins. Every it's about 6 or 7 months. You want to me, baby. Every minute you will not come to me, every corner we see. Every day. Just another way to Sompa. And I went here, when you are not going to treat him, no one for you. No one for him. Oh, thank God. In fact, my two sons from Patrick in Patrol, Miami de Wedma. Yanet Patrol Mate. Would you say, so when him dear Yammy to me, yeah, Nams Ardian or so? Oh, and no, Debbie. Listen to the machine patience. Just every day, say, come a crab in you. Because, in fact, what can be maybe Kasama, we will say a very, very necessary to me there. Now we shall, dear Carno. And what do you call you, oh, with that, it's just a man crowded day. We start here number one. You know, that is I. Oh, my God. God bless you. Hello, good morning. Hello, good morning, Uncle Mine. Yes, my dear. What's your Uncle Mine? I'm what to say. Announce where? What's your work, Uncle Mine? Uncle Mine, I mean, Shaman, Mujuma, Amen. But do what you fix. Kesman, sir, but she said, when I'm that's to do what she. But see, a foot was quite 31 years. You see, I'm a teenage plotter. Me saying, I must say. Ube siabro so wate. Uncle my we foot so na demiti we ase. Nkuta nkwa mienu a mini kunu. Ahotre na me de ti but minim se da chi bia Nyankopon be bie kwan ama me. Bie kra. Ahotre ni mu no watime anya plot me bo a. Uncle. Sa ahotre ni mu a nso so de besi udan. Na mra wo besi dan na wie so na nyame atre wo hie bo wate. Amen. Uncle, my sister, my problem is there. And I know some parts of the end. Let me niche. But me that one is shame. I say, me be my wardrobe. Let me into ma. I met me a Yibiana, me famra. Now, me dear banana, my mamma, man, it's nasty. And I miss only soon, I miss someone can't change Uncle Pon say. Only bear my betting me, I worry me on us so that punk where I understand them, ma. Because Uncle, my. Then my men now not always you know this year me. I teach me I made the whole year have a mini aba. Memo to us so name mom ye out dear ni free mu. Makasem we say bitterness a sea quine. And name no kasa we are fat channel. One day that for man call. Na catch on say ade bi anya hweso a wanya mama enu. Man kwala no mbom enye wani monyam enye wani je. Na tu yawde no twene. Se wutu sa na mo wei. Minu aba. Wo kura ba ye fe. Na wo de yawde ehye mu obi be ma wo peso obe wa nyame mfa ne ma wo. Wo yi fi mu a onipedi akura be sesa enti wo bo se Bama no be shiaw da bia wo shiaw a wo hu enso so yi sa ya odie na afa o shiaw a wo be hu what did they make no but auntie enkwa no me sugu so na e bom pa egu so na me achade na ba me de abasompa nim senya me ya adoma Yakopo be bie menim na obeyi be ma obetimi aso oh yes me say the dikan a wo se wo ye eye say yi ya odie no free mu never channel. Now, two anamon we are, me say. Baba be a winning pa, or who cry on show no. Say, Mona Yamia Yina Mawa. Obeshiaga say, Meraba. Who take him how? Say, Anis, and a wife. And so there be a no who. Bitterness, na and Catanimu, and then why? Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning, no mind me. So when ye Nikacho we have by Nikacho ya my inte one pay. Mind some parts of the na saying me home never to me. Na me kakos. Na me no man no disable me.
350. Say, no, I'm quoting the passport. Oh, my, not a April, March, I was all quite your passport. And so now the other quite anyhow. Yes. And I will hear some patch a day. Obia send no 350 second your passport. Oh, you know what I want to say. Also, Diana will go UK. Now I Obia friends also Diana will go UK. I will die. Abem wo Yesu dimo. Amen. Abem ewo Yesu dimo. Amen. Erade nya wakoma so ade ma wate. Amen. Obia na be ai you can ne bana wo kwa no aba be ye bi wate. Ebe baso do nyami shra. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho hwan nie. Me pa cho fiani. Enti wa no pay. Pacho me so Sompa Akyedie. The Namia and it. I come and little car, my brother. Anna, catching and sending. 700 cities. In 700 cities. And you really have said, would you send me 4,000? Whoa! The Namia and no. Oh, so that made me a machine. It's just a machine. I come on. Adani unisio. But me say Adani unisio. I come on. Yes, you be. The man can't know my yes. It's the mission. Oh, was Adana yes, no. Empire boy, no. Asema me kind say this year God will shock you. And Yamia shock you so many aba. Osu pesca bre. Me bre. Now we so wa mre o. Enye yidro. Say, some in the case can in but Mr. Nya na. Aya, the cannabis 4,000. 4,000. When you be a go to machine be big crack catch. Ma ko to kula de. Me ko do is machine bo pepe 4,000. Yeah, me no. If I say that man no. Hello, good morning. Morning. Me pa cho hwan nie. But your friend na him amen. Nana me enti wa no pay. Sompa Akyedie na we ye ne de me show bi ankran se ka obi a nyi bi. He me yeda sikam pa me buto mu ja. Glory to God. Name is on my name. Not because your name is Akyedie nko na de chemisa. They can say obi a nyi bi. Nana. I mean show. Na paso. Na de ba kuna masasi di na me ton. Ele me de jaw. Se nim she na ochi enkore wiye nsi da ochi fo na yato. Gidi a wanya no enye saa ma. Amen. Gidi a wode akasa no enye saa ma. E wo Yesu di mo. Amen. Me ba ho no wo humi. Mate nana. Uni me nemo me heda ba ho. Nana mate wadaro ma me hwe anim. Yeda wase wo yarisa. Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. 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 Hello, my dear. When dear? Good morning. Morning. Because your friend is for you. Your friend for you are. Helena for you are. Okay. Oba Pama Mintirano pay. Because your Miss Akyedie over. Let me know that it's you, Miss my candidate. It's by Mrs. Company. My God. The Benjamin. Yo, Matthew, didn't come on no actually. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho when ye. Pacho, your friend Rama. There's Sompa Akyedie on my wedding. And the year will be the high day. The Bama, the Diana,
Now, so the baby, before, we are not a cry estimate. Then the better one is making me a demonstrator, but you need now 3 years. Glory. Now, the best selection, but how about the time that now why about the selection? And I'm saying, I have a see one on the bank. A best selection, I'm going to meet me. We've been on one and a year in the termination, set me not a banner. It's a new anybody brain, not a native in my dear. Now, the banner, now be so incredible, and I'm trying to make sure I didn't want to have a game of them, and I'm going to say, if you mean said I mentioned, I bet my so thing and when you have them, then I mentioned the Yammy. I bet, yes, I